Kapitan Enteng! Ay, kaday ta. Naibuyat kon ti karga ti arinula dito'y arubayan da Maribanang. Hay! Nasipngot pa'y laeng. Iso asigurado ngawan nakakita kanya. Ay, pumanaw akong dito. Tapno sigurado. Sigurado. Kasta una ito asurun ni Maribanang inton madamdama. Ay, badong, umay kan, agawitan. Sigurado ka? Ngawan nakakita kan ka? Wen, alakid din. Yun munday ta flashlight ta mapantan. Malang araw, mapantan. Tamang ano, dapat makakita ka na ta. Enteng, nalpas ka na nagkape. Wantong. Sige lang, agluto ka. Tasya kunti mapanagsagan di arubayan. Alaman nga raw, Enteng. Na. Yahaw! Umayak man makikapay! Umay kalatan dito, ikwarog. Ay? Makikapiyak man. Ala, mang timpla kalatan iti kapem. Ay, dito kan tumatan na mamigat. Agyaman na kantay. Ang apay ngay. Apay? Nagaangot mo ti dyan rubayan yaw. Da. Kasano ang nagangot ako na? Rumor kayo ngamin tapno mapanagnakan nyo ti bagbagak. Alaman, rumwarak inton madamdama, tapon kaktiin bagam, kwarog. Ay, ano tikat katawa am na tuyang? Awan, kwarog. Naragsakak lang amain. Dakasaya. Saan magit day? Kalat kayo ngamin na nagkatawa. Katawan mo't nakakatawa. Kita ngamin ati sangot ti tersina ni Marikuanang nagrugate. Tapay ngay akasta. Kagawad pa'y mga raw. Ha? Unang agpaisaw? Agkaiwara dagiti basura. Kaya't asawan day ta. Asaan nga amo ni Marikuanang tagdalaws? Anya ti pagsarsaritaan nyo kinikwarog dito'y sangot ti tersenak marituyang. Pagsarsaritaan mila ang dagiti wara dito'y sangot ti tersina, Maray. Anya? Nay, awam mo't wara. Ha? Apay ngayon nagadumot ng tiwara. Nagdalusak mo ti di kalman. Kaslamot na igagara na ibulang nagitan. Ay, sana mabalin ti kastoy. Ay na, Maray, agdalus kamot Baak ka lang arudin kan awan anak mo. Nagrugit pa'y dito'y aglawlaw ti tersinam. Nalabos ka mga agsasaw, Mare. Nagdalusak nga ro di kalman. Kano daman ko mamaywara. Sana kastaka daw. Madlaw na igagara ti amin. Na. Yan. Inggagara na dayta. Ay, nagalastit suram ngagsagit. Wah! Sarde nga mo ni kagawad ko anang nanatuyang. Agawid ka kitnain. Ingka iluto ta ginatang mo atuyaw. Ay na. Nagmayat lakit din ayati mang sutail. Naglaka amasursuron dagiti padak ababakag. Nagkapuang ayato yan. Ay, mabisina ka. Nagbayag ka anapan gimatang iti sardinas. Ay, kat pinaragsak ko pa'y ati bagbagik, badong. Nang sutil ka manay? Of course. Nagmayat ngamin asutilan dagiti padak ababakat. Ay! Ay, kanya nga iti sumaruno apang sutil mo kadakwada. Ay, kat mang panunutak pa'y kaduan naktumanan amapan mang sutil kadagiti ko kumari ka. Ay, katawan parikot atuyang. Malangarudan. Agluto ka anta mabisina ka. Anya ti pampanunutan, close friend? Pampanunutak nga raud. No asino ti mang sutsutil kadaan ti banang kan kagawad kwa nang. Kasida nga main. Kaslad da mangigagagara nga agiwara iti arubayan da. Kan nadadaal ka no pa'y dagiti masitas ni kagawad ko anang iti barangay hall. Una nga raud. No kaya Joe, amon tayo na sino ti mangar aramin iti kasta. Kasano ngay kuma?
Oh, diag paliiw tayaw. Uy, umayat ngagpaiso deta na panunot mau. Sige nga raw. Planuin tayo, no anya ti aramidan tayo. Agawid akaw na. Uray ta nadadaal kung tisagad kas kadadas panda kapitan. Nagapuan yaw na natuyang. Ay, aswang! Ayan niya ka matanjipaw. Abay akalat ang nagsao ka iti abay ka. Sursurutan na kanya. Sa anak ng aswang, nana. Kun may saan ka matasursurutan na? Naira na laang anasapak arimwar. Taadamapan ko gatangan. Ay, sus. Nakita nan sa amat tinaramid ko. Ay, agin sa sangitak. Ay, kaya't nakaramusan na niya. Iso asursurutan na. Ay, Ay, pakpakawan, nana. Gita kayo man langan. Madlaw anak igtot. Ay, agawid ak manlangan. Talaga apagpongpong tutenak dagi jata tao. Da. Kasano pa ita ang makadalusak? Ay, dinadal da amin dagiti gamit ko dito balay pagdalos. Ay, uray dagita na tao. Ay, bayan. Ag-imbestiga tayo, no asino tisutil ang mga aramid ka dagita. Ay, mamwak lang no asinaw. Ay, agalwad at talaga kanyak dagi jay. Ay. Kalma. Maabuan tayong tubot lang. No asino day ta asutil. Marikwanang, tay soft drinks mo man. Adtoy, Maray. Agyamanak. Ay, ato'y matibayad ko. Agyaman mate. Ang apay ngayon na kami suot ka ngayon may dito tersenak. Kasla nagdakkel ti parikot mo. Ay, talaga adakkel ti parikot ko, Mare. Ay, kayat ko apumang or iti tao. Anya, apay ngay. Kasanumat nga men, adamang sutsutil kanyak. Umay agiwara ija arubayan, kan dinadaal na pa'y dagiti mulak. Kan itay laang, dinadaal na dagiti gamit ko apag daldalos ko. Ay, kasta aya, Maray. No kasta, agpada talaang. Amangan mat numay may salaang nga tao ti mga arami diti kasjay kadata. Ha, tinasaya at marikwanaan. Ikarigatan ta atakwatan no asino, wano asino dagita atatao. Naurnong mo ka dahin dagiti basura ta, badaw. Wana tuyang. Intagi belengan. Wala, uray ta si daglaang mati pangipanan ta. Anya nga asidag kat ijay pa'y kruseng. Na, ay, nagkapoy kan. Ibeleng talatan ijay arubayan da marikwanang ken ijay ayan da kapitan. Ha? Ay gaya man niya. Sige nga raw. Bit-bit mo, unday ta maisa. Tasyak mo dayto'y maisa. Sagay satan, tapno nabibiit. Saan da nga ta matakwatan tararamidan ta? Saan? Danag mo na ay. Siyak ti makamaw. Ala, mapantakit din. Tanay, aglawag ton inton madamdama. Mapantan tapno sigurado nga awan makakita kadata. Kuspray, nagsapat ang agpaliiw. Adda nga ta mapaliiw ta? Ta, basta nagpaliw talata. Damot tatabadong kan nanatuyang dagi jay. Ni, damot bit-bit da. Mapagdansa mo tagbasura. Ngam, apay ngay asimyasi da iti dalan. Oh, kita mo? Agturong ni nanatuyang iti balay da kapitan. Unyag pa isaw. Kat ni mo tatabadong. O kita umaw. Agturong mat iti tersina ni kagawad ko anang. Numapandagi belang iti basura. Nalawag nga raw. Nga isuda ti mangibelbelang iti basura iti arubayan dan ti banang kan kagawad ko anang. Oh, dahil jayan ni tatabadong.
Imbati nangagpay so ti basura da iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hay! Oh! Imbukbuk na pa'y nay. Naiwaran. Sigurado mo't nga imbukbok ni Nana Tuyang ti imot na basura. Ijay arubayan da angkel kao. Masapal ang maamuan ni Kapitan dayto. Ano? Puno ka di dagita nga ibagbagayo? Kwaraw? Violet? Unang kail. Nakita mi ti inaramid dagi dyan nga agasawa. Ay, unay dagi jay at taon. Maya ti isam ni Nana Tuyang. Idi na idiso na ti basura nga imot na. Nagpadahan da nga agasawa. Unay mo tagijayan, takas lada laubeng. Nakarkaro da pa'y angam ubeng. Imbag pa'y ti ubeng tadda kabutang da. Isuda nga Ala, inkay ayaban ida. Masapul nga agpalawag da kadatayaw. Nagruna, kadamari kwanang, kain banang. Unang kail. Mamit lang. Inak idayaban. Aping nga umay kami kinibadong ko iya barangay Halkwaraw. At danas ka na pagsasaritaan nyo, ijay. Ay, sus, naduktalan dan samot ti mading aramid may. Ala, Nana Tuyang. Ingkay ayaban ni Tata Badaong, taintayaon. Ay, kwa. Anya nga minti bagayo, aya. Basta, intayon ijay barangay haul. Ala, umay kan ba daw? Magnata do tilikudan ti balay ta. Pagtsik anaduktalan dan adatate agiwarwara ijay arubayan da kapitan. Aglipas talaang ang mga nupagmultaan da ta. Anya, ay basol mo tayo tuyang. Si kalaing tagsungbat. Ay di na kong babasulan. Alakit din. Umay kanta ang mga numakadlaw da kwarog. Sa sino di pa kanan nyo, Nana Tuyang? Tatabadong? Ha? Ay, Adda ka dita, Violet. Wala na. Close friend! Jipot! Aglibasan da Nana Tuyang! Ita, ipalawag yun no apay nga inaramid yung tikas jay, ija arubayan may, ken ija arubayan ni kagawad kwanang. Ay ko nga main kapitan. Nagmayat mo't nga min asut-sutilan dagiti ko kumaray. Ni Maribana ang numakaungat ay na kasla lumsot dagiti matana. Ni mo't marikwanang agbus-busingar dagiti abote agong na. Anya! Ay nagloko ka talaga, Marituyang. Kaya't mo, tada kami timapan agwara-wara ija parangan yaw. pare, nituyang lang ti akin aramid kadagijay. Di yung taglibakan, Tata. Nakita may tinaramid yaw. Idarom kayo, tapno mamulta kayo nga agasawa. Nalabos ti ugali yaw. Sutel kayo, unay. Anya! Ay saan ka di amarikwanang? Agagayom tayo mo, saan ka day? Ay, uray siyak mat. Agreklamo akmat. Gapo kadagiti inaramid yo kadagiti gamit me. Ken kastamutan kadagiti mulak. Ay, nagado akalukwan ngay nararamid yaw. Saan nga bin anasaya at tikas jay, ngay nararamid yung adwa? Awan ayat ti sa baling aramidin nyo, no di mang sutil. Ay, kwa kapitan. Pakawanan da kami kumanakin ni Badungkap. Ikaraik, sa anak to namang sutil pa ay. Basta di da kami kadi pagmultaan. Ayawan kwarta may maribanag, marikwanag, suray ko kumaray. Suray! Ay na, nanatoyang kanta Badong. Di kay kumangamin agaramid, iti pakadadaulan ti panaggagayam yo kadananabanang. Ken kagawad kwanang, tapno awan to ti pagpabawyan nyo. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo
ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.